samo što ja ne ličim na Lazara, a ovde nema junaka kao što je Murat. Znate, ovde nema junaka kao što je bio Murat i ozbiljnih stratega kao što je bio Murat. Nema takvih, verujte mi. Murat je bio veoma, veoma ozbiljan čovek, ozbiljan vojskovođa. Murat je bio, za ove naše, ovi mu nisu ni skute da mu nose. Ovde u predelima Pločnika Turci su odbačeni. Ishodi Murad car na kneza i vrati se opet od Pločnika. Ostaće svedočanstvo o ovom neuspešnom turskom pohodu. Sećaš li se gospodaru boja na Pločniku kad je knez Lazar potukao cara Murata? Nisi to valjda ti? Jesam, gospodar. Car Murate u Kosovo pade. Kako pade, sitnu knjigu piše, te šalje ka Kruševcu gradu. Na koljeno srpskom knez Lazaru. Večeras je trpeza monaška, a ne kneževska. Ješćemo ono što je jeo Hristos, jer ćemo sutra biti Hristovi ratnici. Krenuli smo u proteklih 10 godina, započeto je sa ličnosti godine nagradom, zatim menadžer godine i došli smo do nagrade ličnost decenije. Nagrada ličnost decenije pripala je našem predsjedniku države, Aleksandru Vučiću. Murat je bio veoma, veoma ozbiljan čovek, ozbiljan vojskovođa. Murat je bio Ako hoćete da raskomadate Srbiju, oslanjajte se isključivo na Srbe. To će Srbi učiniti bolje od vas.